Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your Her er en historie om en dreng, der hedder Quang. Han er 7 år, bor i Thailand, og hans arbejdsdag er lang. Han står tidligt op om morgenen og går meget sent i seng. For Quang har nok at se til, skønt han bare er en dreng. Hver morgen 4:15 går Quang alene ned gennem tårne, krat og tisler til en båd i flodens bred. Og vandet det er mørkt og koldt, men familien har gæld, så han dykker efter perler, for det meste uden held. Så hvad fanden får dig til at tro, at jeg vil høre på dit brok? At du ikke kan lide din spinat og ikke få lommepenge nok? Du har grillmad og Nintendo, du har tid til pjat og leg, og der er 1000 børn i verden, der ville ønske, det var dig. Quang han er den ældste af en søskende flok på 10. Så det er ham, der laver aftensmad, og dagen er forbi. Der er måne nok at mætte, det kan ofte være svært. Så Quang har købt en tube lim, som de sniffer til dessert. Når Quang har lagt de små i seng, er han selv så dødsens træt. Men han må afsted til byen igen, selvom det er blevet nat. For han har et stævne møde, som han planlagde i går. Med sin kæreste, Heinrich Schulze, der er 45 år.